Unia na ordinary court say we are saying in animas. What court testify against you about the gold? Wo witness away. Upiaro ni osho usikaso. Kwanye faso sika kesi pipi wa account mu. Or the bibia ni evidence biya koma yoko. Omo moshe sikaso. Unia 1 gig. Go da na nku wemwa muko tonton 1 gig akọ testify video nketen 1 gig wo bia wa surrender ma police omo the videos ene nyoma na kan wo de call parliament Agradaa mesi afi unya kotokumfa courage mu Abusia evangelist mama part golden sense bi eba foforo nanka enim se asemi etu atwa se etu ntwa yo asem no asaya pagya bebi edu no se evangelist mama part ahwe yi a ne ho betimi a kire no ewo emrenim aha eye too much gh me so ase ne dey kan ya oni me edi ehia subscribe my page we mi adoma ne so ama upload bi bebi a wonsa etimi akabi abusia se ne yanim evangelist mama part se enkane no nanka e friend okonfo Agradaa na one abosom ena nanka eye adwuma no de dwuma nyina e wo sotum na enum no ena no se o utimi de sika bi ba obebo ho amount na e friend se sika gari udu sika kwa obo ho e ma sika ne timi tu e ba be ye bebre se adwuma na odi na sa abra no de se adwuma na ensem bebre ena e ba abonten e fa adwuma na konfo Agradaa sa time no na odi no ho na amafo kire se wabuo mu de afaso ye pa pepi no so mu de sika ne ko se konfo Agradaa emmo ho mo a wo mo ho mo mu mo sika ne wi a no wasan apamo mu esi abonten ama ne boys no krampo e de omunsa akeka ebinum a bebre na akopie mu police station aso mo kire se asem no mo ahu bebi a yekokosie na ababa ba ku bi na eba abonten be ye emfie numunie ebe ka se konfo Agradaa time a na oye konfo no na oye sika gare ni ade no oba abonten be ka se wo gold mpo ana wo bibia wotimi de ba obeye ho ne mama ama wotimi akwa yisu gold na oha obia emma ho ne no na ababa wa Sarah Abraham chese ne na no ne tena ye no osumne na ne yie pant na no eba be ko wo no oja na gudi a eye gold na gold ni emu odu yie pa eno ntu ohun se konfo Agradaa e wo TV so e border rosa no se o we ne ma medie oye oba na mso me oba no abadaye dem de gold e koma na oye ho amane se ne na ka asem mo bi mo mpaye engusu mame na obetimi aya amame nso metimi ayusu gold nti no na ababa wa Abraham se otabri gold no e de kokoma konfo Agradaa sa time na busia ode gold ne koye no na ababa wa no e trese konfo Agradaa ji gold ni fi ne nsem a wanya ho hwe ama na besinne ne nsa ka ni gold na ababa wa ne ba bonten e be kasa aye no konfo Agradaa ba bonten be kasa ababa wa no onim no ba bia na ye ntwato so na otwa to so ne so asemi e ba ya mamanfo de akira ma ene ga na ha de nim se ne bia asemi kokosi ye amankra do munyina e ba bekeka bia e de fa goldi ene konfo Agradaa ensense ho na eno ana na nka nim se eto akwa kotwa se abusia asem no tu ntwa ya baba wa no ene abrepa o se konfo Agradaa kosoro ba fom otwini mu ne betene ye pe ni gold anana de agya na konfo Agradaa fa kotikwan so agye free ne nsem ne de otwini mu tan obegye na ade enu nta baba wana tabiri nsem no e de akwa kopiem e wo mrahye begefia eye parliament house na sa video no e na de baba so ansa ne bakwa kohwe sene a ababa wande ne nsem egu krata so de kokoda mrahye begya se omo nka bi ma no na konfo Agradaa ye atwi ne de no kabusa yanko kohwe kwan ya baba wana fa so a ode ne nsem kopiem wo mrahye begefia Agradaa mesi udi ntene boto Sarah Virgin gold. Unia 1 gig akọ testify against you. Se woni ma me ka tira wo ne. Me ni di wachi. Na time na minya my life e wo Facebook. Se me be siw so this week. This 2 weeks be siw so. 1 gig akọ ka ni onim afa gold no. Mike akọ ka ni onim afa gold no. Kudos ono so akọ ka ni onim afa gold no. Those people was there when you take this girl gold from his hand. Unia na ordinary court say we are saying in animas. What court testify against you about the gold? Wo witness away. Upiaro ni osho usikaso. Kwanye faso sika kesi pipi wa account mu. Or the bibia ni evidence biya koma yoko. Omo moshe sikaso. Unia 1 gig.
Go da na go wemwa moko tonton 1 gig akọ testify video nkete 1 gig wo bia wa surrender my police omo the videos ene nyoma na ka wo de call parliament Agradaa me si afi unya kotokumfa courage mu umre aso won koye nyankopon fa so e ba be go ni mase oma wo sole gensi everybody around you. Oma wo sorry ye can see everybody around you. Those people now they know your fucking secret. Those people now ye know ye sika galibomu. Those people now in Krofoba so to man ya wodi yomo no ebinum kuta videos ebinum weni tia. You stand against these people. Wan kasa wukunu oduro krante ono so testify against you. Agradaa ubeni bini this year ubeni bini once I remember me ni watem me ma wiase nyina say we ye aba say your last prayers surrender pemuka obone na Awurade fa obone ncha u pemuka Ghana ba betinye show mercy but sabai na nkasa duedum no be hu say na waye na ade ti o man ni ma Agradaa 30 years in prison ya mo u betwa na abandi ni sabeto wajapade bia so. Now you will start empty. Earlier the better. Won't me coach you with Japadi be for bidding so it's too late. Yes. Baby I didn't bow koduno. Won't me change you with Japadi be a deal. You did everything with your name. So abandon the Sabbath to be piasso. Because the Kagalina or any way Japadina why you see. Tama yes the Kagalina near you bia. Wuni company bia inti sika gali na wo so to no enya ho Japade na waye si wo no inti afiti se akonya beda ho wo Agradaa abo wepo na usuro so koka obekun no kona kom G&J papa se nsem no akodu parliament obi amfa ne charges enko obi amfa ne charges enko kan na munya concrete case na mo fun kukuru ma mi we mbo sa ponchi mo hwe ne facial expression social media so pani mu akokora mu de wati fie duri jimie ene kwase asam ne ni brani jimie na de social media so kwase mpani amagrado ameka no kura ncho bible say do sa kwase ya fama no do say jimie ya fa we jimi toto woni mu nyansa obowa ya gensa chira amagrado nya gensa chira ya sa obewu sam tension foul pressure yoko hit ya chow Parliament hit a chow. G&J papa movement a do. Sarah movement a do. A do style baby. When you jina moja. Why yes she. I yes ya win yellow fever. Agradaa opo. Agradaa we ya ba. She winim a would see wo. She will bobre. She send a winning with jina moja. She near what we ya ye. What dance for no wine. Obi ubia. Onim near course to be an everybody who do Jimmy up among. All of these people now, they are your strong pillars. They testify against you. Well, as your future. Oh, I did that party. I said that party one day. Yeah, the other have more passes. The other have more passes. So, Sabi. Then you could go. You better get your time with us. So, I tell you, I'm going to do it. Come on, way. Anyway, the attitude of this guy has a baby. I love you.
And area is a what men kawa hasia. And area is a motimen kawa ha. And your body be a na mra miswa. And I'm an ananet na I'm in the ejuma. It's an in chest, I'm ramiswa na mitin in chain. Na me so menana nam so pa me de sumu nti. Na menana de gudi e maame. Na na de gudi esie no de maame. Ka kira me se me mpo obi ma mo so mpa ye maame. Ansa me yusu se me duru me mpani fie so a. Na eja e ko fa gudi na amamla wo se menana se menye wo gudi no so no wo se bitu ho anamo. Enu nti me hwe TV a na mkonwu ye ko po Agradaa. Agradaa TV so se wo awuya mo. Wa wuye yo ya konfo misumini mise gold die ya busumini oma ya konfo ni oma nti me fa gold na mde ko Agradaa na me friend obeshi ya me na mde egudie na na mse Agradaa me na odi amami no se me mboso mpaye Agradaa ji egudie o se me nkope 1000 akwa kope 1000 ya agba Agradaa ji 1000 na o san so me nkope 4000 no mse anu die mi nya nti ene fa me egudie mame Agradaa wo mi esi abonte Agradaa pam mi esi abonte wa pam egude ya mame ana penifo muhu me wa ha me bisa de nyina ne se me sramo onko na munji me egudie mame munji me godu mame esiye sinia ma ku egudie wewo ananse wa minyam wa bia esanso musebe de kono ambo obi amani anase mampo obi edi mechi na nso me na na ba ma no so se ma me nka nchiro obi a anu nti na ma nka nchiro obi a mo obi amani amide egudi edi koye godu ni nkuruwa bebre gugu be kukuo mu na mihwe gu poly bag ma me chichiri bebre na mihwe ya me de kwa ma Agradaa besi ne mananti egudi wa besi ne misanka ma ko police station ma bo petition ma ko headquarters police awodo mananti edro na bukene de japo be bia ma kwanso minyamua enu nti na ne ma bedna obi asabu muami o muami na busie japo dia munje mame abusia ya kwa kwhwe sene ababa wa ne kuche ne nsam ne digu krata ne so a wode kokoda amrache bedwam se omo nka bi manifest wode ne nsam nafa ba bia se wenya anu pumesedu anase wenya anu moye bia nse hode ogidi se bebi odi aduri de omo beka ne nsam ne bi ama na abusia asami aba abonte ababa wadi ekọ ne nsam ne kokoda amrache bedwam no ana evangelist mama part aba abonte aba bebu ababa wa ne se ono nso ne loyafo kasa efa asem no ho na ne ono nso wo de fa asem no ho no enam emremu a ababa ande adu ne mrahye beje fie no de asem na ko no ono nso ne lawyers esin konwa akasa afa asem na asem na lawyers no ana asafutu ben ana lawyers no de ma konfa Agradaa e wa asem ababa wa bi a o se friend Sarah a menimu no da nhia no da a wa yusu wa take opportunity a yusu me din atanish me din atwitwa ntro e de ato me so agu me ho fi for 5 good years I want my gun na sa 5 years no agu me ho fi no wanya wa one platform so the reason why I'm doing this video no if I'm chow me lawyers ashia anopay ya start first step ebia na Wednesday watch Thursday by Friday ko si Monday no eniama ye ni nyina no we will publish everything on the media sani o gege de ne buy na me de betu media no so sani kudos de buy ya me de betu media no so no we will publish everything for everybody to know and among me too enti abusia ya ne ya lawyers no ehia ye no omo no mu ni mu mra 300 bola no eso emame omo no mu ni mu mra and omo no mu ni mu sania omo siu obi a omo ye ne fa and what they are telling me is say omo take Sarah honor every platform via Sarah course they will join the platform with Sarah. Almost videos. I've given them different videos. Sarah ya family. Ochinoko hode. On my channel hode. Aman crowd hode. Me and my sister co sports and class hode.
different platforms. Bebre, I've given it to them. And you know, omo yem me ni mufu na asama omo kan say. Enu nsebusia ye hu konfa Agradaa so na futu lawyers no e de ama no de afa ansem hu na nsem ibae na manfo ka se sene ababa wa nani abre no na de se asem na be no krefi se ababa na kra san ba abontin allegedly abeka se konfa Agradaa bopa amomo di acid kra be gu nsuo ma ne ba de dware ya ne ba no ense nyina asai enu ntine Ghanafo ka ne se ya mpasa de ene emra no ene evangelist mama parts eni ne mom se nyampa nso na se ababa wa na ebo ne srem ana nkrofo bi na hye na chi na abo ne pa se konfa Agradaa asakra ababa evangelist a odi ne dwuma ka nyamesem no na krofo bi epese mo gu nanimu ase na ababa wa na babontin ebe ya sa so de a ene emra no so ne ababa wa ne sen na won so wa adwen kire wo ma yehu e wo comment ho aha e too much gh me so subscribe my page we mi adoma ne so ama upload bi bia won set nya makra